Thiko ya keri ya icera ria munini wa mutongoria wa bururi William Ruto mwena wa gicigo-ini rimwerekeirie gicigo-ini bunge kia Nyeri kaunti-ini ya Mombasa, kuria acemanirie na atongoria a kidini kuma gicigo-ini giki. Na haha Ruto agia na mweke wa gwikia muhwa wake hari uteti wa kiama kia Jubilee thutha wa githagathago kinene kiria gikoretwo kigomeire kiama giki, kuria okereire na njira nene atongoria na maabitha amwe kiama-ini giki na aria makoretwo makihurira ndebe atongoria a ciama ingi githurano-ini gia 2022. Chama ya Jubilee ni chama ya watu milioni 8. Kazi ya naibu ya rais ni kazi ambayo ni ya kutumikia Wakenya milioni 45. Matapeli na wakora wawachane na mimi, niko na shughuli ya kufanya. Ciumia nini hituku munini wa muikarĩri gĩtĩ wa Jubilee David Mũrathe nĩanĩrĩire ũnyiti mbaru wake kũrĩ mũtongoria wa ODM Raila Odinga gũkahũranĩra president 2022. Ũndũ ũyũ arĩguo wonekete kũgucĩrĩria maũrũrũ maya ma Ruto ũrĩa mũthingatĩte kwĩyeheria kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa Jubilee, makĩria kuona nĩanĩrĩire kwaga gũkanyita mbaru ũrĩa ũkahũranĩra ũtongoria wa bũrũri na Jubilee. Mimi nimechaguliwa na Mheshimiwa Rais sote kwa tikiti moja na Wakenya zaidi ya milioni 8. Mimi sijapatiwa kazi na matapeli. Mimi sijaajiriwa na wakora na brokers. So nataka niwaambie my friends, yale mmepata kwa ufisadi kuleni polepole. Wacheni kututapikia. Ndugamano ĩno ya Ruto na Mũrathe ĩroneka gũthiĩ na mbere na gwĩthegea, kuona ĩrũmĩrĩire njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka area ya kiumia-inĩ gĩkĩ hĩndĩ ya ndereti ciao mwanya mwanya na nyũmba igĩrĩ cia mohoro, kũrĩa Ruto agwetire Mũrathe ta broka ũrĩa ũthararĩtie kĩama kĩa Jubilee, nake Mũrathe harĩ macokio akĩĩra Ruto gĩkĩ no kĩambĩrĩria. Mabroka mumekula pesa ya dunia hii, wafisadi wakubwa, mpaka mnaenda mnakula hata pesa ya watu wagonjwa. Mambo ya corona, Wakenya wanapata matatizo, hawana chakula, watoto wao hawaendi shule, watu wamepoteza kazi, watu wamepoteza livelihoods, biashara zimeharibika. Nyinyi kwa kulewa mamlaka mnatumia nafasi hiyo kuwaibia Wakenya. Mheshimiwa naibu wa rais na rais walituambia tunataka tuunde chama cha kitaifa, chama ambacho Mbajuni akiwa Mombasa anaweza simama na hicho chama bila kabila kubwa na awe rais wa Kenya, na tukayaamini yale. Sasa wamerudi nyuma, wanatuambia sasa tuwafukuze watu kwa Jubilee, watu warudi kwa vyama za kikabila. Mumeshindwa kuungana na mtu mmoja, munataka kuunganisha Wakenya milioni 44. Wazee wazima na fikra zao, heshima zao, leo watakaa kila siku wakipanga njama dhidi ya mtu mmoja ili waweze kuchukua uongozi wafaidi wao wenyewe. Ngiribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.